Whatarofa atu le nai tu o le tino keriso le nei fiafi. Ma lo le soifua manuia. Ia ma lo fo le langi mama. E pati pea mavi ia le tu o le nei fiafi. Ua mawhai ona tai meso tō soifua. Ia se mato wola foi. O whai on tātou tu e wheiroa i le nei fiafi. Ia awari whaasoa ino la fionga pa ia le tua. Ia ma lo lava. Te loa e. Faisina malu lu nei vai tau ia ai le tu ai pe me a ona fai ia o tatu fa moi nga po ia nei me ia tu pe ile tua ia wale mo se fa la ma se le mu i ma fai ona tau no nei por karame tala no de so nei afia fia fatalo fatu talo fatu foi la sunga ma lo se fu passa feso fonti ona me ri sa fa ma ko ka ko fu ari ingi sinki ona ke va ko mai si ko la nge ri de ai pe ya ni sa fa pe de ai la ya so do pe ya do la nga ka ku pa ya ma do ya ta tono la ta lo tam ta pu de ni pia What coffee was petit. Ele a facilité o bala lá em ele ele fa ma ya ma fakia foi ka ku ya eu ma le la ka wa ai ko se facilité fia ao kako ia i whama. Whama tae se mea karawhea ngaili tau whio mengi o ta poinga. Ia pei ulenga ko mai kauinga o ka ta puni ei wharisa ia ware whai ei wha potoponga e kāresia. Nana se tala le tu le tu langa. Ia, kei mo si pasta ia ole me mua ala wa e pe ona mata wina le te milea. Ia wa le la sa tatu nei I si tatu atu no manga ia Australia ia ole mer matawina e moni alfa ma e le o se me runga ba pen ka ko make pe na ni talan tatu mo le na tatu va ai wo o me tatu fale ma mo to fu ia fianga ole nei fa ma ai on sali vengo fie foi ile vara vale o tato kerisiano ma malo o nisi pe o kakova ai news o lava I ile o fai tu la fono o fai ve singa ma vesi ai ia peita ole fa ma ia ole mea moni la na tupu ona sa ia le popolenga foi na le tato Io il tu langa la vale tatu tangata ole popole ma ngalo ma tatu polo inga me tu na tu me uma tatu te tu vale ia ngalo ma fe me su te fa te simoto al tu langa ele fa pe se fa ma I pepelo le fa pe nga o kala ka fa longo no nga na moni la va ia le il fa mai o va foi la na tu ina mai mo tangata uma ina ia fa pe na ona Aone I whai ni whaatasinga. Tore mea, e awhia el Mosalemi, a awhia le Hindu, a awhia ele au le loku, a awhia male karesia. Tangata lava, ona o polenga nani, me ane ua pipisi le il whaamai. So o le lotu la, o mea ona man tua tātou, whai ngō fia fo inisi vaengai, o tātou manatu malangona. Church is not a building. E leo se fale o tangata, o le mafutanga tangata. Ma e ui lava on ina whaatonu ina I tātou ina ia awani o tātou toe whetaui ma mafuta. Ina ia awani koe whengi mafutanga. Ia apeita ina mawhai lava ona tātou fiso o tai. Ma whaasoa le upo le tua. E ma e ufo I le mea alofa le tua I le awala fiso o tainga ia male I lofe utu ina whanau e fisosoani I le vaenga. Ia wa ki ngā rawanga strict ia sae nāteng. Ai lunga ngai se vai aso na misi ai le whaalua pe whaatolu
ona so tai ma fa so le upua ale tua le ngake ia ona ole me funga le la ile manatu fa pe ole lotolo fa tonu ina ia ole tu ole ma futa fa tasi ia apeta o lo fatonu ina foi tatu ina ia fa pena ona usi tai le pulenga i pe nga ia ile mo pe teringa luas full tolu ave may submit yourselves for the Lord's sake to every human institution ia ole melanga tsaunga ia whether to a king as the one in authority longo inga vai le paleni o tu umana wa tatu te le fi manga ko nga me ngale ole solo mua ia tatu le lotu fa be ora tata fe mai foi ama fe mai lo fama mi ole le ia se solo mua le uska ile tu la fono le malo anga fa pela i ko nga fa tonu nga le fa pe usau o fa sanko e fengi loko pe va pe aone to e la nga ina sua fa Yesu Kristo se manu la vai se talia to le lot se mo ku sa pe mai e fai la vai ia lot al fa fita e mo tanga ta uma le fa pe fa pito mai nga le lot le fa pe mai aone to e fai ni tala ile tua le menga le nga ia ole me lenga ia fa sale ma futa fa tasi ona ole popo lenga na ina me ane ua pipisi ia fa ma ale va pe fa akapungi lo farsa ole loku on fa ma pe vai el fa tu ma it's not a matter ole fa tu ma le ole susta va pe on fa tu ole me ia nga lai ona fa ia le me sa fa ia le te o tātou le malo mea penga o ngā lan tātou wa ia e moni a ngā e wha mai ia ngā whinga maua lau sunga maua ia mātou mea penga ia tātou loa le i or mea ngā whai mai e awore whewa nea ngā e onga ia nana se whasi mo ngā whinga le le tuspa ia i le tu ai ngā le whai tu ai ngā mtau pa fa pele la ka ku i kongo ko ngam ka pu ia le tala tu spa ia le romanga es fulu lua su fitu mal su valu ai ia le wa pero que le loa te lo tato mo levantato ma watala i o complain diso tangata ona o lotu le nga waku ia le le fale nga waku le fale lotu le fasala o mole te o tangata o ke minga ala mo ko sa sa fa fil fa ma ia ala fa ila valotu na va se vai me ia ka ko ia ni e pe o taulanga o liulia ko pe o black town o black town pa pele ki fanga me e la ka explain fa pe ia sa uni me uma mai me e tusa i lumo tangata uma lava o le ngora ngakala fai me tu sai male tu male anga ele fa pengi anga sala ala ngala ia rola le lei i le va matangata fa me fa pongas full val a fai e ma fai ia te auto i auto no fule lei matangata uma lava kala le apolo le fai la Cristiano Roma i le vale matangata ele oni Cristiano pero meno fa ko ele le inosia o tatou ona o le suafa Yesu Kristo i mea te tau ai. Alanga le ingo sio ka ko ngor tatou le usta i tu la fono le len, o le whanua. O le tali atu la le lotu, o le whaalia le o le alofa o le ali. E tusa e mare usta i o tu la fono sa te tauna i ai. Ia ua nga tele maonga onga fo itala na ta apele na taimi ma tele nga upui a i le lotu. Me ma i olva ai melanga resi va nga ia na ustai alva ai me resi va nga ia le ustai mai le ila le wo lo sa o Cristiano mo but it's not an issue of having faith or lack of faith, no, it's an issue of wisdom
and the opposite of wisdom. So we should always choose the path of wisdom. I to ngā mea whapea. Wa whapea na tapunia lotu ona o le pandemic. Ia, ele se le uska i le atua le ai o se lotu. E tau ona malupuipuia mausta inga ia tula fono fo ia ale malo i le nā temi. Wa whapea alu au ani ni metstupu. Ia, ele lo pai ako ia. O le polo inga le malo ele whapea me ua whaasa lotu. Le inga whai mai. Ia, e whaasa le mafuta. Le whai me whaasa le. Koe awa orkus pa ia pe whaasa koe launga. Le ai o le tala whaasa to e whaatastasi. So se tangata so se tapua inga. Ia, wa e ui lava ngā whaasanga poko i ngā kem. Ia na mawhai lava na whaasua le upua le atua. E pe o kala ngā lea Paulo le lua Timoteo, lua Ivan fe mai au la fio ngā le atua le inotia lava lea. Kusa, o le mea lava na iai. Pe maua pe mativa, pe solonga le leipe le iai. E alu lava le upua le atua ia. E le tau fia, pe iai tātou pe tau te le iai. Ia. E tupu lava ma ta apel masala lau le fionga pa ia le atua le ngau le atua e ana le ngā luenga. It's not dependent on us o tātou ia. We feel privileged and blessed to be used by God. Al tūlanga ngā luenga le atua. No one is essential in any way. So se mea lava. Po le whaia o ngā ina, po le la o ngā ina, po le tala ina. E ia I lava ia mea whainga luenga ia au le atua. Ia le na peu kau tikino maka kupe I karwhengai. Ia mai idea, wha mai idea. O ngai kurang whapea. Ia, o risi mea kāka whuinga sa pesa wha tua ia le loku sa le fia. O mako koe o soa fia loku inga o whaisi umia. Ia au mai fu mau e mafutanga. O mafutanga sa le mawhai o na mua me wunga le mafuta o mātua mawhanau. O iskemi e usu ia koe inga whainga luenga ia o ka meki la onga. Ia ma ngawa mai ia koe inga o mamoe ka meki. Ia pe kua mai fu I ka meki o walu. Koe whae mea pēna ia al te mirenga eni. Ia matua I lava le mafutanga. Kele kemi kakalo, kele kemi whaika kuspa ia. Ia ma le aia masesi me wana o le nonofo lava mafuta ia ma mawhau le atua ma malo na alofa ia. Ia ore sui la ngā mō whama. E mō e fui la mawhakanga whapea. Mawhakanga sa le mō. A me seanga I tina whunga fiu whakari ko inga ka mino I a moa ia. Mukai mua le siri. Ia whaasanga I de ai. Ia mo se whaisero kona fiafu. Ia kongu. Ia, se ka sia ku de fesini tonga dua I lau sunga pasta. E ile koe ngā maitaunga le ua. E maitau e pia funga le whapea. Koe ngā mea funga le. A whapea makua I le anga. La vare kaua. Ia pia wha. Ia pia longa funga le ki bunga. Ia wale eise. Sanga fi le mure mea. O makua. Ia o ngā. O le koe ngā kuranga funga le. O i la longa funga le. E kawhia ka poi. Ia mai tau minga. E foi la le si koe ngā tangata tapua. Peo ie manga o ie. Peo ie whaadiari ai langa. Langa whaadea nganga. O lea wha pe kimu pe a. Ai sau. Wha mai o mai pe ka pua ia. Kia se kaka tau so tanore uso koe ngā mere. Koe ngā mea la lea wa lea makua ia wha ma. Ia e hei fui koe ngā kakatapua I fui ngane. Mai pia wha, pe kimu, pe a, ka ko walua. Ia se, para se taha whio le tala nore usore. Koe ngā mea fui wae. E kere fui ngā whesese I fui. A peo karek se whai pusikasi. Ma koe ka ole lo kere whawelwale. Anu ka wawea. E le mwhai stasi on tau fia le pe tapunia ia le lotu le atua. E le mwhai stasi le mwhai e se mea. Ia. Pe misi le lotu ona o le anga le tau. E le o ia ia le lotu le. E ia I lava le lotu ale atua. Ale me e ao ona
ona matala I tātou ia peila o ila le isu le wafisile paste it comes back I le taitainga le lotu ato ina ma feife au ona ele ngata le saunga le mua le kalesia I le anganga in terms of doctrines mea pena ia tātou wa aifo I le tu le tino le atu le sau nei I le lotu o kapungia ia le awala onga wololonga po le afa na umale le afa mara longa ko salvaso le ala ngal sau ngeia ka fia ka vale ile vai kafe ia nga instela ia le ol sau ninga ia au fail maliu ma pe o ya si fal mai me apenga al meia e mama lava mama nino ia tulanga me fa pena wala e soifua le tua ia la o le tua la le control o le tau ia ko fe se mea wala nga mafua na mea ia tatu mafuta lele il fale ma fafta ele alofo le tua le saunga le mo le fale ia pero mo fa tu pe tau te fetau pe tau te le fetau langa o le fatununga nga ile Hebrew nga fe mai o le tu ole mafuta fatasi ia o longo inga se anga sala le mafuta o le anga sala ai I keisi ka eva ai le tulanga o lai ai ele va pela va ai kua so unnecessary pe mafuta ai la ve ai pe fa manu ali pe o ia ai le ola saunga le mu o tangata ava pe te ua manatu satasi o le anga sala pe ata punia lotu ona o tulanga I fara velave ma fa natu me apenga ia pe ia wa go first ai ai ngale me legalistic ai lo nga ele se anga sala le misi o la sa kas onga o le anga le tau ai e silile le puipuia ma mal puipuia ma sanga le mu e fa awa we pe nga lo kuisia sa ele le anga ka ai lo kam fai e fa ali il mo kau kia lo fatu tu ave me a fa inga ia oi o to nga me a fa pena me ma sania e fa nga ai ele ma va fa ni vai kai me le kara mo kau ma me vai kai me po mo so po nga o ka de si ngo ele sa mo funga de o fasiupinga ta cristiano fasiukia o me ka foringa me pe o ka puka kanu ia me o ke no na fa ora ava ku kimu e o ngo afia ele ia pe sa o wa nga e de ko nga ka ta ai funga ni pe o show ma ye o nga ka loku pe kimu pe fa ala anlua e o foi to nga me fa pe sa wa ta tu tele o su ia I fa fita o ni pe su ia popo nga o tato me fai o le fa ma oni il tato sa me nga mai fai ava pe la fe nga I tato popo nga ona o tato tu mau le tato sa ia let it be pe o me fa ya polo a ko kere o ma fai so wala au ka kai o mai ka ko dal fa tu sapo it's not like that ale al tulanga what tu pu me fa penga pas e pe fonga lo se mele o masani ona fe mana tu malangona ia al tulanga e lava e fe lo ngai misa kupu ia me o fio lo ko isi ai le fio lo ko isi onga ole anga le tau ia ai mo mi ala vale va ai pole ale me look at the consequence ya pengira sa ela via uskan ke te play ia ai sa wa me ke nga si mai ile si fo mai le mata yo le si fulu tolu ale o te ngono nga ka fa so mai le mele le wa fa pe ya me kongo la le ole por kanga ka le fialu ya fama malo longa loku pe la tau va ai vonga le ka kusile lima pe vai fatu tu ka ye la ya pe la kamala nga o se ko te keminga o le o sa nga e su ta wa ulumo tangata ya o fu ta wina o ye ilumo o tama ya pe tai I don't think applicable nga me o nga ile usa wanga pongi fa nga mo maul mele o le mai mafuta o le tu sai male o le tala le tau ya ai le fa pe nga tu mama ai o le polo nga le tua
ia mafuta lana whanau. So there's no substitute for that. A wale tu ole mafuta whaatasi. Ai la ke me kukupoe mea whaapea. Ia, ona mo mia le tātou mata lai. E pe di li fale me I ko nga me kai kai. Ina I whaingo me ia whaapea. Wa le vakungina e lisia afianga o le kuunga fua ia pe whaapea ua kwa whaama. E afia I fua le miso kuia ma polo inga o ngo le me a pe fua la me I kai kai o kalis. Ua ko nga me awole tu ol mafuta whaatasi e moni. E kalanga e me vunga le kau mafuka ala ka whao. Pe kau mafuka ala ka solo ma le wha mo le mafutanga le wha ia pole lotu. Ala isu lea. O lai fia mafuta e panga lea. O le ala winga e le natura. Le winga o kala wa le anga ia le tau. E pe fua whama. Ie, pe fua. Mauan mafutanga. Fia mauan mafutanga. E panga lea. Whama e pisi kua ngani. Ia longa e le kakaunga mafuka. Ia marisia me e kemi fo o whaafita o ia o whaafita o li natura whaapea. Whalawela wha natura whaapea. Ia mai fo le avea ia le malo. Ia. Awa ke whea lua. Ia, mo me vore e tātou le uska i ngā mea whai mai. Uska I tū la fono le. Ale malo. O le mea ali I e le tauna I eise me tau se kerisiano na nā. Secret Christians. O le winga kala ia le whai I a Yesu. Mul me o le tau a ulu mo tangata. A whape kau me wanga le o le aua le ne e confess. O le winga kala Yesu a le whape le alu lokunga le angal kau whape la ia le ua e mai a Yesu pete whiwhia. Ia, I le kūna ngā whunga Yesu a whape la ta whape la ka il kare. Yes. A lea la wa I le anu. O sana la ngambe. Le alu lotu. Wa le anu li loku lea lo wha meka I ka o mai pe le loku po o le anu wha mai ma o mai. A wa le anu. O sana la ngambe e fua wa o ka I le o le loku. E se ka I o le mahalo le wha meka kula whongo. O la le. Ya uia ngaro e kanga exercise ele e common sense. Look at the context. But seva ko nga me vanga fa o le moli mau ya ke risole ia a men malo a o ko le asole ko ke le fe mai ele o kong o ko ke le fa fitia ke riso. Ya no ingala kile o ko. So that's when mo bia the leader and the sheep need to stand together. Well, tesnga ka ko ia ko nga mea pe nga o lo fe mel malo ngo fulfale o nga le nga ka a fe mai ia te pe ngo fulfale o ngo telefama ia ma ke le yo mai le saulo la yo leska ia ai longa se fale tonule na me ia we personally if kasmere ka kupuranga me o lo ala fai mai ala fa a le swa vita o me mo vai tatu o saunga le mu o tangata especially la tatu tai o le lotu ia wa ele uma pe me fa pe e tu pula me fa pe ia ale vainga ia saunga le mu ia tangata wa ele se e kua ia e lalo uma lava ingoa o kakalu ia ngoa lava ngai ko inga ai te tepe ia mea lava nga fai ko ia fai mai ia o le li foi nga ia ko nga mea la nga e silian pui lo tonga fitia I tūlanga ia I mea whape ana te whia lea tua no tātou loto malenga ngai I lana ngā luenga ai ke me o so mai whaasala venga ia e mo mia e tātou ale avangoa le makua make the most ia technology lewa available ia fa zoom le mea ia pe live le YouTube pe live Facebook ia se kasi singa sa pe lua e tupo mea pe nga ia ko ma futa fuila ia le ia se voi mai le mea le usala o lo sawanga na e fu e si de sa ofisi ko do malua o le mea ka o lo tele fa vare o me ka o na da ko ia fa ai o mai lo mea usala wa ka ni ia va pare ko I some like I may see is more like you're testing God vape
ke alu pe a ka ngole kua a ngara kula ia kafe a i vai mena ia le tu ale wole fonga le mandarin le mai basta sidi don koru le ka wanga i sidi fo ka kia me ta por kalame vai aso tarwai e tara fia ngai le mea leo le tui fai o le vala au le alta kōl e o mai ein tangata i duma ina ia tui faa fau ai le mafutanga maretu tara fia ngai ia tu ai ngā whainga o lo whai tu tonu o loto krisia koe whaere alta kōl le funga le ia po le vala au ia ai o mai o le koe faa fau ingo an mafutanga maretu ya ole me au ona mai simta ele se tama imta fule me o si ole me mo lava ke I will not gonna fully ride off fear ia alta cold sa ele se tulanga va pe e ang sala pe pa ka ke va aile mafu angale fai ma le fai ngala fai ai le si me ia tato mata la ile ma se record ile tuspa ia o ali se me va pe o ni fainga alta call so tu sala ma ofsili fa me o mai le vala au ina ia to fa fo le maftanga male tu ele se fa fo nga tupu ile na me ele necessary fo ia le nga me o lo sa lu mai fa ma fa ma ninga o le afa fowina le lua maftanga o le mea o matauina da ilo e lau sunga i le alanga e oso mai lau sa avalinga fa le tangata lotu o le mea o matauina pe yo i e fua i le sifaila unga le lei o lana launga ngale umma le conclusion o le launga so o mai a mare whainga o le vala au pe ila ngai e ilo e whaila unga le maa ngai o langa launga o kokele o ka ngaka e o mai luma ia me vela nga ava pe fai al vala au kasila sa lua e ka ia al pese fa umi o fa solo ngale o kele se ilonga tumu tangata mai luma ia mo ko nga me ngale ko kasi ale alunga ka ko pese ia uma lolo ava no uma va ko ala ingisi ko ia lu fo ala fa me ko kasi ia ole si ve me mata wina ma ai ile mele o alta cola pas ole mafu anga fai ai pe ila ole mele na esa no ai ile si me tu fa fole ile mafutanga ia ole si vala au ole si kale sia fai ngere vala au ko fai de vai asolea o me nga amata la vala au fa altanga ia la vale mse se sauluma ko sui a kule vala au lis fainga po ame mana wai e se mana onga lilo nga na saula ia le but the thing is what's the point ele mafai e tangata la makakalo ai o ile tu se por me se longa sauluma nga la ngonga la ia le ele tu ia pero fa ku e ai taimi le o se mea fa ina le autoco pe la ko nga me fungale o ko nga vara fungale wa e talia le li mai sa fa iloa I tangata ngol ma fungale wa ele mai fa iloa tu ia le tu to confess and acknowledge o e wa e talia Yesu fa mali ima fa aula al ko nga me la le wa fa ma sani asusa uma wala au asa same people la o mai ruma le asa ko mai le asa ia fa pelo wala au fa tanga fa ia o fa ola inga fa fia ia na tangata ia va pe fo se mana onga fa pitofonga o le mana onga la wala nga fai le fo ko fai fo so ese la male mea o le fa pe mo fe ia e o akuluma ina ia faise talo pe faera that's a different thing ape o vala au mai mo se mana onga fa pitoa ape ia suma iluma fi manga faise talo fa pitoa ia nga ala ia le faise karpe alko nga me vonga le ole alu le launga pe on fa tu ole ska ka pe fu ngale e manga yo nga launga ko kelo me ka mai vala au fo le fa va so ale ai ngi me akele fai ya ala kulo iluma
ia ngala kupu lo fa nga sho pe la kamale o peni kala lo pela o fese au ngala sau mai ia fola ilalo ia o isika ka o ingut fangu vai e pisi vo nga ko tulanga wanga e kupu nga menga e ofisili ai ke ofisili au ia isi o kama i mafa fa o lea le fa mo o lea mea o le alo na o ngā whea o tā ua el tu sipa ia le mo o mia o lea tu ai ngā whainga o le sasa pelaue ia po o le whiula whangawai ia po o le whiangu i lima whai ei mata mea pēnā ele o iai se mea pēnā po le si tūlanga matautia lawe dangerous ai le whainga leo alta call o le manatu i o le stangata a saulo i luma le wala au o ngā whaola inga rola ia lea ia ngā alu la wala ia lea maritala o whaola inga o la e leo langa ngā ola ai tuai o langa mua makleim o le o whaola inga asea ngā walu wala au ngā kūr wala au e le whaola inga i se mea whapena e whaola ina oe ina ua suia lo o langa ina ua e tau tino i lo ngutu ma tal tonu i lo loto e tu sa makala polo ia Roma o tūlanga la i wala au o e man koske mina whaisika ko wala au ia Kaya se wala au ia ono o tūlanga na tūlanga ngā we can't o la sunga I can't find a reason if I ele mea se mana mea re po ko wala au funga re pa o le suenga me kupueru mo ngā o mai o kusa pe ngai loa le pao la ngon fe o ko kere ka ka mai ia ai ko ya kile lo la le lo le o le pao silia pe ko kere le le pa ua ia a ta ua pe me fa unga ma te le fa unga au kama yang pa ui kama nga la square via li kasto e tulanga wa pe la fu anga de o nga po de mana ia e moni la so no vo ile fe so it comes back ile law personally you don't need to do that o fua e lo ai o whaolaina o whaolaina fo you don't need to let everyone know mea ngai saula el vala au necessary pero va tu ele se anga sala le vala au tu fe au a fa pea o es cristiano e te mo miele talo ia ko me vonga le manga fa ise ya o ia ngai saula e luma se fa ise talo it's not necessarily a sin nga mea but we don't need it. We can still do that without the altar call. Ia a pe on fa o le dangerous la meanga o le mele fa o vala al faltanga mai sa o talia Yesu e sa lola ia luma i e alo le ko fa malo ma fa o e fa ola inga ele ai nga sa wa o ngolo fa mai o e so kalia Yesu kalia o la ko nga Yesu le nga so kalia ola do you know Jesus? Do you know salvation? Do you know God? E te malama i le whaolatanga. Ma le mea whai Yesu ia te oi. Mea unga penga, paurara walanga le mea o e sa oi unga ua ngau lo loto le maa ngai o le kankangi o le leo o le au pese. Maa ngai ama le wha ili. Kai ilan vele. O whanongo longo la unga ngā po rua ngai vasu karua ia. Ma hei o le wha mamanga mai. Le mea foi ngale le fa pe a la kumenga nga kangira ia saramo le mea. Fa mega le paera menga e sunga fa. Ele fualo saramo da kangi. E o te le pe kan nisi ga. Eu pe la eu ka saramo ka kare. A fa mega mai ele fualo saramo da kangi. That's really true. Eu fa pe a se ko ma eu fui fa punga. Ai de que me deu para Como eu fui fa punga le. Wa mea tu ia le keling ke va kuro kan fa pe so sala bola that's being emotional pe on va emotions ele anga ia emotion but emotion has to be controlled by our knowledge, has to be led by our knowledge. Do not
allow us to be led by our emotion because it's dangerous. Langa emotion sa male loto al loto e kau fasise karanga arkuspa ia. But we have to keep our emotions control mai lo tatou loa with what we know. So iai teimi whapenga o ngā emotional kaka alai whetau, that's the genuineness of his heart. Ai ke me ngale emotional ai puka me ava ngale sau a kaukala nganga se ma ava avau a pe tatou ia ale lo la nga mis lai ka korua o se ma korua sa wai e votanga te sau ia ma ia emotion tangi ma vea pena ole langona nga la we sala mo ole lo tur sala mo ia am fayang kupunga me uma verkua ko fa the same thing. So me la nga ele awor se tia I me va pena sometimes ole musika vi me va pena it's so appealing e sui ai langona ma ala o so stanga tarafa penga e ke ilo em fenga e kangil pese em fenga e akal pese em fenga e fiasiva pese so mai lo ko nga skaringa I le lotu ya wa avea la le ma ngai le tachi upole o pese sa ro ka ikaia ma wa to nga la ngonga nga a me se ko nga pese fu nga de pese ai ala wo di upu fa isi amo one love ya ka ke do le ya pese nga tava pe ya ke long kuse ka kala ma ko isa se vale lili o le musika o ia ma ngar ku ia o Yesua love lo faku one love ai fa lo mo fa ke pese e ma ko ia e ko nga me wi va pe ale lo fanga la nga usu pese nga e se nga de winga so those kind of things so altar call that's tulanga ia if I is it necessary is it needed who really wants to ile mele o tangata poka ikar failao ape ko menga testa ile ape ako kele ka la o falo ka me so le mas ka ko ko ile lo man vala what that tells us mo ko I pau la pe ngai fu ai alula ia le skengsta ngai ngave me falo a o kia le langi wai langa alu vala ia fai maleta mai foi isting ia ke doa ke le FC do ne fia ia ka ua pe si ava nga o si da fia ka uma o ke doa uma kula o piko kula o piko ngia fia ia ma tira manoa pe si met fifa so ai ia manu de ai la mar time nesse mete pasta pa ole faf time mole mota opu foi wa fiel tata la ele ne fia fai fa mana tunga tato e mo mia I lava tato maure le a Yesu e fasino manga ma o temi e falling at tu sama ele upu moni mal pepelo ia ape ole nganga pa ole tu tato te mafai ona distinguish me lua ma discern po fele me tonu a fele me ele tonu e mfa pena ile ona ile ta inga tato sa valele ile ngaluenga le tu a mesela val fainga olana kalesia ia te ona paulea lo fangia le tu la sunga ia mo pele ata mai male ilo awale tofi mala vala wina il soifu au na li ia fa pena fo ia il tato ngalulu ai ile vala au ngale tu wa vala awai tato ia au salo ale ko fasi ia se fa mtara le o fo tanolo ia fo de nia ia la ka ku ka seifa pe pa ia o foi da que o blue pole red que ave ma ko elang moanga ranga le ia o te tantonu ia o le fai ngana o te tatu por kala me ia ia ma tu le nga fa tai fo ma lo fa ma losi ia fai fo we se fa matalanga o
Wa pa o papa to fa longo de nei afiafi ia fa mangano mai o le ia ma ua se ato toanga a le mea fa aftai de nganga o le tua so ni mai o fa ei ona fa tau no le nei por kala me le nei afiafi ia fa manuia le tua i lo loto tato to i fega i vas fo so i fua amen Amen. Hello.